Thutha wa mukoyo wa video ni uria ciana icironeka ikihoya mahoya ma dini ya kihindi na thutha ucio kuheo irio gutherema nenda-ini cia ukinyaniria. Kuringana na County Commissioner wa Kilifi Joseph Biwott, augite arutwo aya maratindikiririo kia hinya kuhoya na kihindi niguo maheo irio ni gikundi gia Krishna na kiria ene ni ahindi. Kama unataka kusaidia, saidia kwa njia ile nzuri, sio kulazimisha wanafunzi wafanya mambo ambayo sio nzuri vile mlikuwa mmeona kwa hizo video. Nene wake munini wa Commissioner Patrick Meso augite gikundi giki gia Krishna kianjiririe kuheana irio kuma mwaka wa 2019 ona gutuika mutugo wa kwira arutwo mahoya ma kihindi kia hinya niguo maheo irio uranjiriirie tamu-ini ino ya gatatu. Tumeambia our County Director of Education pamoja na County TSC wa deal with those teachers professionally, because shule ili ukubali mtu yeyote aingie kwa shule hata kupeana chakula vile wanafanya lazima uwe clear na County Education Board na PS wa education. Giko giki na kiria kiragara kihoto gia ciana ici gia kwigiritaria na dini iria mundu arendera nikio gicungiriirie kurugamio kwa mihango yothe yoheani wa irio kuma kuri gikundi gia Krishna County ya Kilifi. Mamisha hiyo foundation, Krishna Children Foundation, from supplying food to our schools because tuliona sio nzuri. Ado ina Hainoro TV yetagwo Gitonga o wa Wambui.